kamuhaguruke dusenga Imana ndakwinginga uzamuye ikiganza cyawe yo kuba twakunda cyangwa kugisha. Hari byinshi wagiye ucamo, hari byinshi wabonye, ariko mu kwezi kwa gatandatu twinjiyemo muri kwa kwezi Imana igiye kugurura. Hari imiryango yari yarugawe kuko nabona Imana irakinguka. Hari ibyo data yari yarasezeranye nabo bagiye gusohoza. Hari ibyo abantu bari baraguze bavuga nk'ubuhanuzi ariko bigiye kubipfabuza kuko Imana itameze nk'abantu. Imana igiye gukora ibintu bitangaza. Rero ndakwinginga uzamure ikiganza cyawe, uzamure ikiganza cyawe ngiye gusenga, kandi wizere ko iri sengesho ngiye gukora ari isengesho rigiye guhindura amateka mu buzima, ni isengesho rigiye gukora imirimo n'ibitangaza. Abashinze intahe bavuze umuntu yasengewe ari kure, ari mu bindi bihugu kuri telefone. Nagomba nakwibutsa ijambo rivuga ngo Imana ukuboko kwayo si kugufi kunanirwa no gukiza, kandi n'ugutwi kwayo si guto kunanirwa no kumva. Wakira ibitabo byacu byatumye Imana itatwumva, idukingira mu nyonga hayo. None rero uyu mugoroba ntabwo ari mu gitondo kuko ugiye guca inyuma y'isengesho no kubona umutuwezi. Inyuma y'isengesho ugiye kubona akazuba gatangiye kumera neza. Wizere Imana, hari ibintu byatangiye gukora, hari ibitangiye kuguruka muri uyu mugoroba. Ejo haleluya, warigije ufite amagana n'agahinda, warigije ufite amarira, ariko rero barakugire ejo mu gitondo ugiye guca ibihundo. Ukwezi kwa gatandatu ugiye kuba ibihundo, ukwezi kwa gatandatu ari ibintu byakoze, ukwezi kwa gatandatu Imana yarabwiye ngo amatsinda rikarakoba, Imana yarahagaritse, yarabwiye ngo mubiri bw'ikibazo yasize urundi rwego. Imana yarabwiye ngo mwakire kuresha, Imana yarabwiye ngo mwakire kubariza ikirenge kuri ibyo. Ari ibintu byategeye gukora muri uku kwezi. Uku kwezi kwa gatandatu ni ukwezi kwa basura yo guca mu imbere y'ibikorwa zawe. Ubwo rero Imana ifite ibiganza byayo bibiri, hari ikiganza kimwe y'abakozi b'Imana, hari n'ikindi kiganza kiri ku bantu bawe. Ubu ndiko ndavugana nawe aho tubaracukurikira abari muri Suwede, aho uherereye we mu witwa Desire. Hari Imana igomba kugukorera ndetse n'ibitangaza. Hari umuntu ariko aradukurikirana yitwa Agricole, Imana iriko iravugana nanjye uyu mwanya ariko aradukurikirana. Aho aherereye Imana igiye gukora imirimo n'ibitangaza. Aho uri kudukurikirana Imana igukoreko iyo mitwaro ibi ufise, iyo mitwaro ugomba kwereka Imana. Aho ugiye gusengera nawe ukore, nawe wizere ko Imana igiye gukora imirimo n'ibitangaza. Imana yagiye guhindura amateka n'ibihe, Imana igiye gukora imirimo n'ibitangaza. Hari umuntu ariko aradukurikirana ariko ahari rwose Imana igiye abamara, Imana igiye kumutabara. Wa mukobwa we Imana igiye gukora
uweza mwitumbere kukozi wa yashikaha ana ujumbe afite ijambo ku buzima bwawe, afite ijambo ku buzima bwawe. Uceceke wumve, nawe utwara ukurikirana, nawe utuze wumve ibyo Imana yakoze mu buzima, wumve n'ibyo ugiye gukora uyu mwana. Bwiza ibyo Imana yakoze, bwiza ibyo Imana yakoze, bwiza ibyo Imana yakoze. Hariho umuntu wahanaguye amarira muri uyu mugoroba, ahantu hari umukobwa bita Tifera mumwegere. Ndabona marayika aramuhanagura amarira, aramubwira ngo humura mwana, aje imbere yawe kandi ati kuramira ibibazo uri kuracamo ingorane. Protokoli umwegere, ndabona marayika w'Imana afite agashwara agiye kumuhanagura. Hari imbaraga z'umwuka wera, umwegere ahantu hose. Ndabona umwuka, simbona atumbereye ariko ndabona ari muri itorero. Iko nabona arikarabira musozi gashika umutima, ariko Imana nabona izana n'umutima ariko w'Imana yo kumuhanagura. Muri yitwa Tifera mumwegere ahari mumwegere, niyo marira ku kibanza kugira ngo ijambo rigeraho rishikiye mu izina rya Yesu. Ndaharura gatatu, imbaraga z'umukozi agiye gukora kurambura gatatu muri iki kibanza. Urwego shatakaya Urwego sata sekere monda mashari makaza y'umwego. Muri iki kibanza kandi sikereye induru mu izina rya Yesu, ko nakeneye wakobe ko muri uwo mwana. Ndabona marayika w'Imana arikarabanuka, aragenda. Abantu barenga 10 uwa mbere, écoute, touch. Deuxième, touch wherever you are, be touched in the name of Jesus. La troisième, be touched in the church, wherever you are, touch in the name of Jesus. Le quatrième et la cinquième, Rosa, dans l'église, in the name of Jesus, touch la septième. Come on for the preaching. I see the anointing. The anointing is the flower of you. The anointing over you. Rodo sakaya mantaremo. Nizebo sakaya. Nikuse. Shirika za kutoa. Hebu niusema. Écoute.
Yehova agiye kuzura imbaraga z'umwuka wera. We speak in tongues, in tongues, in tongues, in tongues, in tongues. Rorero sakaya, nanda rero shebere rero sakaya mana. Rorero sakaya, rorero sakaya mana. Yes, yes, Lord, yes, Jesus, yes, Jesus, yes. Touch, 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 touch. Hallelujah, 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 hallelujah. Rogate, rogate dalla crisi, rogate dalla crisi. Rama mi sceglie, rama, rama, rama. Vivo! Non devo sacca. Primo diverso da Sega, i soldini niente, i mani cicciano niente, i mohorus da baromissima. Murakoze Mana, twaguhaye icyubahiro, tugukomeye amashyi. Fire!